Ke buram bat ke jing pendan buram baro ke long shau blay hagari kesi. Sesisian pat nga aingo yu blay na ke bentag ni gelat bat ke kabu haga bangala ban wan shapi ringkat bat ke ketien ke jong blay bat ke ni ke jing pusan nga nget scam kan long ke jing kerku kan long ke jing hikai kan long ru ke bor na ke bentag ke jing long ben siem ke jingi ke baman la ke sngi. Di hak ni kesengi ngin lej ban pusan na ke ketien ke jong blay ban genya pulih na ke shitish ke nong Filipi ke nong ke ban ningkong ke dekat ke bakat san hadu ke bakat pra. Ikin tien ke baong don shisha ken ke baya lap yo kres wat na ke basngau pihon bat ke baya peneh don ru ke bana ke mon sngau bha. Kini na ke jing it baki da tip bala bu yang ban long ke jing dai ke gospel. Kita pat kia lap yo kres na gajing peneh om na gajing skor bakida mut ban ya penlang susu ya gajing jenjar hanga haki jing kum gajonga kan le tang ba haga ba kumnu ru la haga jing telap la ni haga jing shisha la ya lap yo ken yo kres te hakani ngasngo kemen bat shisha ru ngan sngo kemen dan artli ki ei ke bangidan kamban yo jing hikai na kini ke kentien ke bangilai dapan pulih ke baningkong wab Paul Ukraine sepang ki breu ki bayalap yo kres rengkat bat ke jinglong do kata ke jing ngopi hun ke jing pen ke jing sarong bat kumta terter kalong ke bala ban tre ke kam ke jong kenran kalong ke bala ban yalap yo kres rengkat bat kini ke jinglong ladang yela don ye ke jing ai ke bau bleu ai ken mau baga jing ai baga jing long kem dei ki jo pila bandor ke jing ai ke jong blai henre pila bandu pat ye ke jing long ke jong blai henre wab Paul wong kini kilanang penlang susu ye ke jing jenjar hanga kabamut kamshim la pen kemen ye wab Paul habu perkat sepang ki jing long jongki da shisha kampen kemen ru ye blai Namar ki jinglong do kilong mar persha ya ki jinglong ki bakat kum ki so jong mensim. Kano ki jinglong ke belong persha ki so jong mensim kam pensko bahayo blay. Tidena kita kedau lada gadai yang bikin syakri yo blay ngi haban yet bahaya lade syaru bagaktin ke jong blay kan yet ya ke jingem ke jongi. Lada kadon ke jing pihon ke jing pene ke jing sarong bat kum ta terter kajing long do hi kam de pan yo jaka ha kajing syakri blai kajungi dogin pan bor no blai bu blai pen khoi jingi un pen jana jingi leng ba ka snam kaju leng ba ka ktien kaju pat kajing ai ka ba kraw ka bu la ban ai kita ka ba pen red hau kajing hi kai ka ba ar pat kalong wab Paul hoi wala da kemen bat kini kajing long kawai pat ke bapin kemen yu absul Paul kalong balayalap ya ke gospel layalap ya ke gospel u Chris kata ke ke bapin kemen yu dene te kedau ngini banyo jing hikai ke baar kalong bangim dei ban pulut por than ha ke ban bishar ke jing tlot jing kiwai henry ngan kam ban sngo kemen balayalap ya ke gospel kata ke jing long ke jing breu ai bo blehi un bishar kamram ke jing kalong ban duai larangi yo i ke jing duna kino ki syakri ke jong blai kilong tang ki breu ki don kam ye ke jing kershan ki don kam ye ke jing duai ki don kam ye ke jing arab di henry ha ke be day bat ke jing arab gospel ki don kam ban kemen namaru blai la ban pendon kam yeno ru di dene te kedau ken mau ba ye ke gospel don kam banyalap shido ke bekut jong ke pertai tinag benda jong ke dia Tungin aingo yu blay, but tungin skok man. Naga pentaga jinglong jong no, kiba syakri ke kam ke jong kenrad. Tungin duai, but tungin nom penrem, henringin kershan iki, kenang bakin la, ban poisya ke jing janai. Namar kadu wabsul Paul ru daong yeladi. Ngamlo ubreu ba janai, henringin ke weng le, ngaklet noy ke basyadian, baga kneri ke basyakmat. Tadene takadaw kum ki kon ke jong blay. Tungin kershan, ya baru kinong yalap ke gospel ke jong Chris compare ha kando ke kenon kidon
habalaya lapi ke gospel ke jong Chris in sko kemen hangta doble ke jing suk un kerku e pi ni keski baru kawai wanam kladro ubleu e je pi komba pilong amen.